Mama enende mawadi ya nguni Mwingi Central ondu mwana atongo imakili ombunge kini mamwenda muyumbe wa Mwingi Central Gideon Mulungi kwibetana na utati na kibuthia kaombu mano na utongo yote mwailu enende ame asikana muyumbe uethitwe ayumanga atongo yondu mwana amoma enende kubithukiwa na kubuwa mbumbanoni siake maya asemenda mugo Mwingi Central na kuthuko mwane atongo onthe otondo mama kuni yekula Mike enende na alame usuitwe ni uthatu mainena ni maweta kimako muno mutongo ikwithiwa aimaumanga atongo yangi evo gavana wa kaunti ya Kitui Julius Makau Malombe na kuelesya ndongo icio nthe ciele ukwata na moko na kumathukuma enende vate mwikanisyo wa ndeto Gideon wa Mulungi andu mangune twe mathatu no thatu la twe na we munene ni kwithia ndunenge Malombe ndaya tethe wavu wa kaunti we wa sub county na ili wetwaneria kana Malombe wethia ukakala we muma ngune yako nekura mana tweka atete kana mwingi tweka atete kana ndo wa na kibinda kila tukwenda mu wozu ukatwele kwanza mbingi na maundu maingi na maendeleo makwaka kila kuna mu kila tukwenda kwenda ndeka nda ila MP witu Mwingi Central ndo mangi ngabana siende agenzio asiende agenzio tani kana nata ndio zina nzogu na kila ndo moze na thatu tiandu mangune ward memoka na bidwa tungea ndo mangune mobea koze tandwira kuliana na ndeto isu na kwaja kana mekwenda ngumanga ota aune maumania sieko cia NND kuvithukiwa mavikite mbumbanoni cia awanda vala matula mutima ofisa mausese kwa kwithiwa matethitwe mayosa matambia la mailite makine yao kavindani kala NND moka ukuna report iseseni cia polisi wa vijana wetu wanaenda na wakiwa na maumivu kwa sababu mimi nilishuhudia mimi mwenyewe nilifanywa kitendo cha unyama na sio haki tafadhali na hakuna hata shilingi hata moja nilipata kutoka kwa mheshimiwa Mulungi kwa kuumizwa. Niliumizwa hata nilikawia sana bila chakula kutafuna. Ilikuwa shida. Ilikuwa ni ngumu sana hata kumeza. Kwa sababu nilinyongwa sana. Nimeumizwa sana. Na hakuna hata shilingi moja nilipata ya ndawa. NND ayu memwenda mutongo iwa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kulikilila na kukani muyumbe uyu kwa kila meweta tawende kumwanangia mutongo yu wa Wiper uteti wake na muno evindanithi wende na ikuni ya maleve kusakuwata president wa thanthatu wa nthi ya Kenya ninye kila ngona suo na mheshimiwa Mulungi ndiye achonenge nenda kwa asia mheshimiwa Kalonzo vatonyeka nena na Mulungi nono noko kwa nange kura hivi tuitekete chuko ne tukose ikivila lakini vena vinya simbaye bambe witu nondo yitinda kubwandu na bala mundu mubwe eno kalumite ne muthatu na governor no mutumbe wa county na ke Mulungi na kini line yake tamumbunge atwete mando line yake na ke governor Malombe atwete mando line yake twenda kwa sasa nicho kwenda udhasio hivi ando Mwingi Central ndi kwili watu kwenda siasa sound kiteta na siasa vile tunakutisha ni mheshimiwa Mulungi ndikuza kila mundu ena mwanya kusupport mundu lo kwenda twina alama kama kuna kusupport Malombe na alama kama kuna support sana situ sio ndile sana situ za Kitui county na tuitayari kuivukisa ndongo isitu ingine mamutho cha governor wa kaunti ya Kitui Julius Makau Malombe kutambuka kilio mbunge niki ni vatani wa kwithukisya mavatamo uibwa chana situ hivi ndagila we unaukie wao kawabika ndia muthenyola kwa yarambe bandu bakunya mbesa okie kukitasiana sito muthenyola unaukie ibuche bandu bakukakunya mbesa ta MP waito na tukwetelete ukatutethie itina wotethio wabuiye siana sito hivi ndeno naukie ngune unaukie kubwa siana sito mheshimiwa kihini kwikanesa ukwikitie kura kunyola makwenda alaba kwenda kunga mandu makibika ni maekana kumweteme kwita miru alaba kwenda kibela kiangaba ni makwenda wimelirebu MCA nitiana chitu dilivoti ya vilingi wa mauvo yanitoa Mike Muli.